Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, Oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, Oblutak. To sam ja. Vrijeme je za priču, društvo. Da vidimo kamo je Oblutak danas išao. Današnja priča zove se Oblutak u vrtiću. Bio je to Oblutkov prvi dan u vrtiću i osjećao se malo nelagodno. Ne želim ići, mama. Želim ostati s tobom. I ja s tobom, Oblutak, ali znaš da mama mora na posao. A u vrtiću može biti zabavno. Čuješ li? Zdravo, ja sam Ana Marunić, odgojiteljica. A ti si sigurno Oblutak? Oblutak je bio preplašen i sramežljiv. Sada moram ići, Zlato. Nemoj ići, mama. Vratit ću se, Oblutak. Ne budi tužan. Čak je i Oblutkova mama bila žalosna jer ga je ostavila u vrtiću. Oblutak, izvoli čašu soka od jabuke, da te upoznam s drugom djecom. Dobro, možda nakon što popiješ. Hej, to su moje kocke. Mama! Ha, mamica ti je otišla. Bok, ja sam Klementina, kako se ti zoveš? Oblutak. Ona je Leo, ne voli ništa dijeliti. Hoćeš se igrati, ja izrezujem. Vidiš, ovo je jabuka, a ovo je banana, a ovo je paprika. Ali ne mogu se jesti, nisu pravi. Sviđa ti se vrtić? Više mi se sviđa kod moje bake. K njoj ideš kad su ti mama i tata na poslu? Ona je umjetnica, pa se mogu igrati bojama, kistovima, papirom, kredom, olovkom u boji. Svega toga ima i ovdje. Super! Ja ću nacrtati pticu. Ja ću izrezati ono što ptice jedu. Crve! Lijepa ptica. Hoćete li me naučiti tako crtati? Mogli bi ako ti nas naučiš graditi dvorac. Dvorac mora imati mnogo tornjeva. Crv mora imati mnogo zavijutaka. A crvendač mora imati mnogo crvene boje. Evo, Leo, možeš napraviti zastavu za dvorac. Oblutak! Ovaj toranj treba biti viši. Oblutak se toliko zaigrao da nije ni primijetio mamu i tatu. Gledajte, napravili smo dvorac.